Ustaz, bagi satu doa Ustaz penutup. Doa Doa yang baik-baik lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada malam yang penuh keberkatan ini, Ya Allah, yang mana pada esok hari, Ya Allah, sudah tibanya 10 malam terakhir Ramadan yang mulia ini, Ya Allah. Kami mendatangkan kehambaan kepadamu, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Dosa isteri-isteri kami, Ya Allah. Dosa anak-anak kami, Ya Allah. Dosa ahli keluarga kami seluruhnya, Ya Allah. Dosa sahabat-sahabat kami, Ya Allah. Dosa guru-guru kami, Ya Allah. Dosa seluruh umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, berkat keberadaan kami dalam bulan mulia Ramadan ini, Ya Allah. Engkau makbulkanlah semua doa kami, Ya Allah, yang kami minta di mana-mana sahaja pada bila-bila masa sahaja, Ya Allah. Ya Allah, Engkau terimalah taubat kami, Ya Allah, yang kami minta di mana-mana sahaja, Ya Allah, pada bila-bila masa sahaja, Ya Allah. Ya Allah, Ya Farijal Hammi wa Ya Kashifal Gham. Engkau palitkanlah, Ya Allah, doa orang-orang yang saleh sejak zaman Nabi Adam, Ya Allah, sehinggalah hari kiamat nanti, Ya Allah. Doa para Nabi, para Rasul, para tabi'in, para salih-salihin, para alim ulama, Ya Allah, yang berdoa, yang jatuh doanya pada malam Lailatul Qadar. Jatuhkanlah, Ya Allah, palitkanlah doa mereka, Ya Allah, kepada kami, Ya Allah, kepada isteri kami, Ya Allah, kepada anak-anak kami, Ya Allah, kedua ibu bapa kami, Ya Allah, seluruh ahli keluarga kami, Ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhumah wa tafarruqana min ba'dihi wa tafarruqana ma'suma wa la taj'alillahuma fina wa la ma'ana ولا ما يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Inna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah semoga Allah makbulkan